bakinga ngo Mose ngo atakira Uwiteka. Imana ibaza Mose ngo Mose we ni igitumye ntakira. Imana yamaza Mose ufite ikati inkoni, rambura iyo nkoni ku kiyaga cyangwa ku nyanja. Mose ngo arambura iyo nkoni ku nyanja, Abisirayeli barambuka, ingabo za Farao zose zipfira mu nyanja, ngo baraserebura. Uru rugendo rero rw'Abisirayeli rugereranywa n'urugendo turimo turagenda rwo kuja mu ijuru, n'urugendo rwo mu buryo bwo mu mwuka. Ariko ngo bageze hakurya bagera mu kigeragezo, bagera mu butayu bita Shura. Ubutayu bwa Shura ngo bamaze gatatu babuza amazi. Niko bimeze no mu buzima bwa gikristo. Hari gihe iyo umuntu akijijwe vuba, ibintu byose biremera, asenga n'ibintu bigahita byemera. Kubera iki? Yambutse Pihahuriti, arambutse araserebura kibaza ngo birarangiye. Ariko imbere y'intambara bikomeye, ibigeragezo biba bihari. Bakiri ngaho i Refidimu niho Abamaleki baje kubatera, niho ngo Mose ngo iyo yaruha ngo Huri na Aroni bazamura amaboko yiwe ngo yicaye nk'uku, ngo Yosuwa n'ingabo zigatsinda. Mose ngo yayamanura ngo bagatsindwa. Dukiraha muze musengera abakozi b'Imana, iyo mubasengeye baranesha. Muze mubasengera, bakeneye abantu babazamura basengera kugira ngo baneshe. Muri ubutayu bwa Parani bakihari niho Mose yatumye yarobanuye mu bantu 12 baja gutata i Kanani. Baragitata ngo bamara iminsi 40, baragaruka bazanye amakuru. Abantu 12 bagiye gutata igihugu bazana amakuru atandukanye. 2 bazana amakuru atandukanye, 10 bazana amakuru. Bamwe bazana amakuru akivutu, abandi bazana amakuru aremesha. Shuti unteze amatwi uzwa muri 2, ntukabe muri 10, kuko 10 basitazwa n'ubusa. Abantu 10 basitazwa n'ubusa, kandi abantu 10 n'abantu bafite amano marembare. Abantu bafite amano marembare bakunda gusitara. Abantu 10 rero bazanye amakuru yo guca ivutu. Barabwira ati rero igihugu twagiye gutata ni igihugu cyiza, ariko kirimo abantu bita Abanaki. Twe tumeze nk'inziga imbere y'amaso yabo. Ngo Abisirayeli bararira, umwana yararira n'umugore akarira kubwizo nkuru zabo bantu 10. Ariko hagaruka abagabo 2, Yosuwa na Kalebu. Imana ishimwe, nande kwifuje kuba nka Yosuwa na Kalebu. Arabwira ati icyo gihugu nimba Uwiteka twishimiye, icyo gihugu tuzakijamwe, tuzabajya nk'uko umuntu ajya umutsima. None ngo Abisirayeli bashaka kwica Yosuwa na Kalebu. Imana irahaguruka. Mose yari yarongoye umunyetiyopiyakazi Miriyamu na Aroni. Baravuga batari ko se iyi Mana ikoresha umupagani, ikoresha Mose, cyari kizira rero ko yobora umunyamahanga. Ariko Imana ngo ibyumvise itihamagara Aroni na Miriyamu na Mose, yabwira ati mwese rasamburema, mwese ndabakeneye mwihema. Bose bahita bagenda. Imana itibwira Aroni na Miriyamu ati mwebwe Miriyamu na Aroni, mwebwe nivugana namwe ni munzozi gusa. Ariko Mose tuvugana mu kanwa ni direct, tuvugana direct. Mwebwe ninza nabiyereka ni munzozi gusa. Aho kanya imibembe ihitiza kuri Miriyamu. Kubera iki imibembe yaje kuri Miriyamu ntize kuri Aroni? Kandi bose bari babigambanye, kandi byari byavuzwe abantu 2 ni Miriyamu na Aroni. Dukiri hano abantu benshi bari kubibembe, bafite ibibembe. Kubera iki? Mwavuze abakozi b'Imana mufite ibibembe, muze mwihane. Ni murirwa musabye abakozi b'Imana, ni murirwa muvuga intege nke z'abakozi b'Imana, kandi mwitwa ngo mwarakijijwe. Koko nivyo barabikoze, bishobora kuba bitari navyo, ariko ntabwo ari inkuru yo kuja kwamamaza. Muje no kwibwira abapagani, abantu batagomba kubimenya. Kubwira abakozi b'Imana mufite ibibembe, muze mwihane. Miriyamu ako kanya hajeho ibibembe, Aroni impamvu atajeho ibibembe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka tugusuhuze kandi tugwikaze udukurikiye uri hirya no hino ku isi, muri Amerika, Australia, Canada, Afrika no mu bindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Reka tuguhereze ikaze kuri channel yacu ya Gusenga Everyday. Rero nkuko bisanzwe tuzana abatumirwa ariko bavuga
ibyiza by'Imana, bigisha ijambo ry'Imana gusa, nta bindi bintu bica kuri channel yacu usibye ibivuga inyigisho zigamije kutujyana mu ijuru. Rero kuri channel yacu Gusenga Everyday turi kumwe n'umutumirwa, reka tumikaze atangira natwibwira. Shalom shalom, turasuhuje. Imana ibamugisha inshuti zacu za Gusenga Everyday. Nitwa Manirakiza Edouard. Imana ibamugisha cyane. Yes, ngira ngo rero mwamwumvishe ni Edouard tugiye kuba tuganira, afite byinshi yaduteguriye kuri uyu munsi, afite ijambo ry'Imana yaduteguriye. Reka tumuhereze ikaze, ariko nkuko channel yacu yitwa Gusenga Everyday, mbere yo gutangira ibyo yaduteguriye atangira senga, then nyuma ahita tugezaho icyigisho yaduteguriye uyu munsi. Edouard, ikaze. Mana turagushimiye, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ko duhaye uwo mwanya. Imana turagushimiye, Mana tuvuze ngo Mana uhabwe icyubahiro. Turasenze Mwami ngo dushigikire bari natwe, kandi Mwami izi nyigisho tugiye gutambutsa zizagirira umumaro abagiye kuzumva, kandi zizagire ahantu zibavanye n'ahantu zibagire. Gushimiye twizeye kubana natwe muri kiganiro mu izina rya Yesu, amen. Imana ibamugisha cyane. Tuyihuganiraho urugendo rw'Abisirayeli kuva bavuye muri Egiputa kugeza bageze i Kanani. Turavuga urugendo, turavuga ahantu hagera kuri 12 Abisirayeli banyuze kugira ngo bagere i Kanani. Ahambere turavugana ahantu baturutse muri Egiputa mu Misiri. Turavugana ahantu bita Ramasesi, bavuye Ramasesi bava Ramasesi bagera ahantu bita Isikoti, bava Isikoti bagera ahantu bita Etamu, bava Etamu bagera ahantu bita Pihahoriti, bava Pihahoriti bambutse inyanja bagera mu butayu bita Shura, bava mu butayu bita Shura bagera ahantu bita Mara, bava Mara bagera muri Elimu, bava muri Elimu bagera mu butayu bwitwa Sini. Ubu butayu bwa Sini buri hagati ya Elimu na Sinayi. Bava muri ubutayu bwa Sini baja i Refidimu, bava i Refidimu bagera kuri Sinayi, bava kuri Sinayi baja mu butayu bita Parani, bava Parani bagera mu butayu bwa Zini. Naho turi buganireho, ariko mbere yuko twinjira muri urwo rugendo reka dutangire ku magambo dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu Kuva canke Bibiliya y'Ikirundi, Kuvayo igice ca 12 umurongo wa 37. Titre iravuga canke umutwe w'amajambo uravuga ngo Abisirayeli bajonjora bava muri Egiputa. Fite Bibiliya y'Ikirundi, Abisirayeli baragenda bava i Ramasesi bataha i Sukoti. Abagiye n'amaguru bari abagabo 600. Turasoma no Kuva igice ca 13 umurongo wa 20 canke wa 20. Bava Isikoti bashika basagaza ahantu bita Etamu. Etamu aho ubugaragwa butangurira canke aho butayu butangirira. Turasoma no Guteka kwa kabiri igice ca 2 canke gusubira mu byageze muri y'Ikirundi igice ca 2. Turasoma ku murongo wa 2 n'umurongo wa 13 n'uwa 14. Turasoma mu izina rya Yesu. Uhoraho arambarira arimo abwira Mose ati igihe mumaze muzenguruka uyu musozi kirahagije, ni mukevye mugende mwerekeye ibumanuko. Turasoma mu gice ca 13 ku murongo wa 13. Uhoraho arambarira ati nimuhaguruke mujabuke umugezi Zeredi, nuko tujabuka uwo mugezi nyene. Uhereye igihe twaviriye i Kadeshi Baruneya ugashize igihe twajabukiye uwo mugezi Zeredi ni imyaka 38. Amen. Turabashimiye rero, tubahaye kaze ngo mubane natwe muri uru rugendo tugiye kuganiraho, urugendo rw'Abisirayeli kuva bavuye muri Egiputa kugeza bageze i Kanani. Ibi bizagufasha gusoma ijambo ry'Imana, bizagufasha gusoma igitabo cyo Kuva, Abalewi, guharura canke kubara, gusubira mu byageze canke Guteka kwa kabiri. Bizagufasha kumenya uru rugendo rw'Abisirayeli. Twabifashe ku buryo byadufasha, ku buryo uwasoma we cyangwa uwumva inkuru byamufasha. Imana rero bahumugisha. Abisirayeli rero bahagurutse muri Egiputa canke mu Misiri mu kwezi kwa mbere. Abisirayeli rero baja muri Egiputa canke mu Misiri hagiye abantu 70. Abantu 7 nibo bamanutse muri Egiputa. Uzi ko Aburahamu yigeze ngo asinzira, Imana nabwo ati Aburahamu ko wasinziriye, ngo hari ku kirenga zuba cyangwa ku kirenga zuba. Imana nabwo rero ko wasinziriye Aburahamu, uruvyaro rwawe ruzabinyambukira cyangwa ruzabasuhuke mu gihugu
bazakorera bene ico gihugu, bazabakoresha uburetwa. Niko byageze Abisirayeli bakoresha uburetwa muri Egiputa. Ariko mu gihe gishize Imana yababwiye ko bazamara y'imyaka 400, ariko bavuye hashize imyaka 430. Niho Imana yavuze ngo numvise gutaka kw'abantu banje, none ndahagurutse. Imana iko guhaguruka isanga Mose, yabwa Mose rero haguruka uje kunkurira ubwoko bwanje muri Egiputa. Nuko Mose yagiye kwa Farawo, byabimenyetso byose biraba twihuse, unabisiraye barahagurutse. Bahagurutse mu Misiri, ariho bita Ramasesi. Bava Ramasesi bagera Sikoti, aho ni muri Egiputa, no Misiri muri Afrika. Bava Sikoti bagera ahantu bita Etamu. Ahantu muri Etamu niho ubutayu butangira cyangwa ubugaragwa butangira bwa Egiputa. Aha niho Imana yabahereye ibimenyetso bibiri, yabahereye inkingi y'igicu n'inkingi y'umuriro. Kumanwa cyangwa ku murango, iyo nkingi y'igicu yabarinda izuba. Noneho nijoro inkingi y'umuriro yaraba muri iki kikababera nk'amatara. None bahaguruka, niko rugendo batangiye kugenda muri ubwo butayu, barongowe n'ibyo bimenyetso bibiri, n'igicu cy'umuriro igicu cy'umuriro n'igicu gisanzwe. Nicyo cyagenda kibayoboye muri ubwo rugendo rwabo rwose. Bavuye ngaho muri Etamu, bavuye Etamu bagera ahantu bita Ipiyahoriti. Ipiyahoriti ni hafi y'inyanja. Bara ahantu bita Ipiyahoriti, aho tugeze mu Kuva igice cya 14, niho Abisirayeli, niho Imana yabwiye Mose, irabwira Mose, ngiye kuguha amakuru. Farawo agiye kuza n'ingabo ziwe, yibwiye mu mutima yuko mwamucitse, nangiye umutima wiwe araje bakurikire, ariko ndaza kwihesha icubahiro. None ngo Abisirayeli bakiri ngaho imbere y'inyanja, ahantu bita Ipiyahoriti, babona inyanja imbere, iburyo n'ibumoso hariho imisozi yari izamutse. Bakebutse babona inyuma ingabo za Farawo, babwira Mose, baramubwira ati Mose we, ibi ni bya bintu watwizeza, watubwira ko tugiye mu gihugu gitema amata n'ubuki. Ese muri Egiputa nta mva zariho? Niyo mpamvu twakubwira ati tureke dukore abanyegiputa ntaco bidutwaye. Ariko Mose ngo abwira Abisirayeli, abwira ati mwishecegere gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Aho hari ku Ipiyahoriti, naho bari bacumbitse. Bakinga ngo Mose ngo atakira Uwiteka, Imana ibaza Mose ngo Mose we, ni igitumye untakira? Imana yamaza Mose, ufite ikati inkoni, rambura iyo nkoni ku kiyaga cyangwa ku nyanja. Mose ngo arambura iyo nkoni ku nyanja, Abisirayeli barambuka, ingabo za Farawo zose zipfira mu nyanja. Ngo baraserebura. Uru rugendo rero rw'Abisirayeli rugereranywa n'urugendo turimo turagenda rwo kuja mu ijuru, n'urugendo rwo mu buryo bwo mu mwuka. None Abisirayeli batambutse kigeragezo, babonye ko ababakurikira bapfuye. Baraserebura, ba Miriyamu baraserebura, bavuga ngo Imana, ngo umuntu yagendera ngo ku ifarashi n'inkingo yabinyirashe mu nyanja cyangwa mu kiyaga. Baraserebura bari ahantu bita Ipiyahoriti, bamaze kwambuka bageze hakurya. Ariko ngo bageze hakurya, bagera mu kigeragezo, bagera mu butayu bita Shura. Ubutayu bwa Shura ngo bamaze gatatu babuza amazi. Niko bimaze no mu buzima bwa gikristo. Hari gihe iyo umuntu akijijwe vuba, ibintu byose biremera, asenga n'ibiri bigahita byemera. Kubera iki? Yambutse Ipiyahoriti, arambutse araserebura, kibaza ngo birarangiye. Ariko imbere y'intambara ibikomeye, ibigeragezo biba bihari. Niko byari bimeze, baraserebuye, baranezerwa, bishimye yuko bambutse iyi nyanja. Ngo bamara gatatu muri ubutayu bwa Shura, babuza amazi, ntaco kunywa. Bava muri ubutayu bwa Shura bagera ahantu bita Imara. Bageze ahantu bita Imara, ngo basanga amazi ahari ararura, arasharira. Imana ibwira Mose ngo afate igiti atere muri ayo mazi banyoye abamazima. Bibiliya avuga ngo, bere Kirundi iravuga ngo aho hantu, aho ni Imana ngo mu ngero zose bagenze, ngo ahantu ni Imana yabageragereje. Niho yanabaherera isezerano, irababwira ngo nimunyumvira mugakora ibyo nshaka, sinzabateza ingwara nk'izo nateje abanyegiputa. Bavuye muri ubwo butayu, barasubijwe, bageze mu butayu bita Elimu. Bageze muri ubutayu bwa Elimu,
baraserebura barishima ngo hari imikino 70 canke ibigazi 70 aho hantu barahacumbika barahatura bamererwa neza. Bavuye muri ubu butayu bwa Elimu bagera mu butayu bita Sini. Bageze muri ubu butayu bita Sini, ubutayu bwa Sini buri hagati ya Elimu na Sinayi. Ubutayu buri hagati. Bageze muri ubu butayu nyuma yuko baserebuye bishimye, ibiryo bari bafite byari bimaze gushira. Muri ubu butayu batangura kwidotomba, batangura kubwira Mose kuko ibiryo byari bibashiranye. Babwira Mose kubera iki watuze muri ubu butayu. Imana ibwira Mose iraba ngo Mose uyu munsi ngiye kubaha ibiryo. Imana yabahereye manu muri ubu butayu bwa Sini. Imana baha manu, imana bayiriye imyaka amagana, bayibiriye imyaka 40 muri ubu butayu, niyo yahindutse ibiryo. Bakiri muri ubu butayu bwa Sini bagera ahantu bita Irefidimu. Bageze Irefidimu babura amazi yo kunywa, batakira Uwiteka, batonganya Mose. Mose ngo atakira Uwiteka. Imana ibwira Mose ngo agenda abwire igitare cyitwa Horebu akibwire kizana amazi. Aragikubita, Imana imwe atigenda ukubite. Mose aragenda agikubita ico kitare kizana amazi. Abisirayeli barayanywa. Ayo mazi yitwa Masa na Meriba. Bisobanura, Masa bisobanura kugerageza, Meriba bisobanura gutongana cyangwa intonganya. Bakiri ngaho Irefidimu niho Abamaleki baje kubatera. Baje kubatera niho ngo Mose ngo iyo yaruha ngo Huri na Aroni bazamura amaboko. Bazamura amaboko yiwe ngo yicaye nkuku, bazamura amaboko ngo Yosuwa n'ingabo zigatsinda. Mose ngo yamanura ngo bagatsindwa. Ariko ngo bayazamura amaboko Abisirayeli bakanesha. Dukiraha muze musengera abakozi b'Imana, iyo mubasengeye baranesha. Muze mubasengera, bakeneye abantu bazamura basengera kugira ngo baneshe. Bakiri ngaho Irefidimu niho Imana yabwiriye Mose. Irabwira ngo Mose, kuko ikintu abantu bakoze Abamaleki, ntanze itegeko yuko Abamaleki nzabatsemba bose bakibagirana munsi y'ijuru. Imana ibwira Mose ngo byandike mu gitabo cy'amategeko. Mose aravyandika. Iri sezerano ryashize igihe kirekire. Imana ibivuze ko bazatsemba. Iri sezerano ryagiye gusohora ryari? Ryagiye gusohora kuri Sawuli. Niwe yagiye gusohoza ino sezerano. Imana ibwira ati genda utsemba Abamaleki. Imana isohoza ico yavuze. Imana ishimwe. Bavuye muri ubu butayu bwa Sini, bavuye kuri Sini bagera ku musozi wa Sinayi. Bagera ku musozi wa Sinayi, bageze ku musozi wa Sinayi ku itariki ya mbere mu kwezi kwa gatatu baviriye muri Egiputa. Nuko ngo bari bagenze amezi 3 bavuye muri Egiputa bagera kuri umusozi wa Sinayi. Bageze ku musozi wa Sinayi niho Imana yabahereye amasezerano, niho yabahereye amategeko 10 cyangwa ibyagizwe 10 kuri umusozi wa Sinayi. Niho Imana, niho Mose yazamutse ku musozi agasenga iminsi 40. Niho yamuhereye bya bisate by'amabuye ku musozi wa Sinayi. Niho Imana yabahereye uburyo bazakora ihema ry'ibonaniro. Niho Imana yabahaye abantu, yatanze abantu ubwenge bwo gukora iryo hema. Kuri uwo musozi wa Sinayi niho Imana yahereye Abisirayeli amategeko atandukanye, ibya Pasika, iby'ihema, y'urugendo. Niho Imana yabahereye ibyo bintu byose kuri uyu musozi wa Sinayi. Kuri uyu musozi wa Sinayi rero bava kuri ubu butayu cyangwa kuri Sinayi, bava muri ubutayu bwa Sinayi barahaguruka. Aha twaba turavuga uru rugero turavuga ni kuva kugera ku gice cya 19. Igice cya 19 cyo kuva niho Abisirayeli bageze kuri uyu musozi wa Sinayi. Bava muri ubutayu bwa Sinayi bagera mu butayu bita Parani. Ubu butayu bwa Parani bahageze ku itariki ya 20 ukwezi kwa kabiri umwaka ugira kabiri bavuye muri Egiputa. Nukuvuga ngo Abisirayeli bamaze kuri Sinayi umwaka n'amezi 11 n'iminsi 19 niyo bamaze ku musozi wa Sinayi. None barahaguruka bagera muri ubutayu bwa Parani. Aha muri ubutayu bwa Parani ni kuva igice cya 10
ku murongo wa 11 niho havuga ngo abisirayeli barahaguruka bava mu butayu, bava ku musozi Sinayi bagera mu butayu bwa Parani. Bibiliya ivuga ngo mu butayu bwa Parani nibwo butayu bunini ngo buteye ubwoba. Ubu butayu bwabaye ubutayu bubi cyane. Muri ubutayu bwa Parani bahageze muri ubutayu bwa Parani bakihari ngo hari ibintu byari bibagoye. Muri ubutayu bakihagera muri ubutayu bwa Parani ngo hari ibintu byari bibagoye, ngo haza umuriro utwika abantu bidotombye. Aba bantu ngo barapfa, bahita ngo Tabera, bisobanura ngo guturira. Dukiri muri ubu butayu bwa Sini bakiri Refidimu, niho sebukwe wa Mose yasanze muri ubutayu bwa Sini ahi Refidimu, niho yamusanze amuzana umugore, kuko Mose yari yarasubije umugore wabo, yaramusubije umugore wabo n'abana kwa Yetiro. Noneho niho sebukwe yamusanzeho amugira n'inama, aramubwira ati, amwitegereje avuga ati, Mose rero iyi mirimo izakunanira, ntabwo wazashobora rwose. Ufata abantu 70 bubaha Imana, bafite imico myiza, ubaha imirimo baze baca imanza, wewe uzuca imanza zabananiye. Hari muri ubu butayu bwa Sini i Refidimu. Tugeze rero muri ubu butayu bwa Parani, niho Mose noneho yashize mu bikorwa ibyo sebukwe yagize yamubwiye, kuko sebukwe yamubwira inama, aramubwira ati, rero inama ndayikubwiriye, ariko Imana nibikwemerera uzabikore. Imana yahiza kubimwemerera ngo Mose arobanura ngo abantu 70. Imana avuga ati, robara abantu 70 ubazane imbere yanje, noneho barambureho ibiganza ubasengere, umwuka uri muri wowe ubinjiremo. Ngo bari abagabo 70, ariko ngo haza abagabo 68, ngo 2 basigarayo ntibaza, basigara mu mahema. Mose ngo araza, ngo Mose ngo arabasengera, amaze kubasengera buzura umwuka wera cyangwa buzura muhemu yera, bose ngo baravugishwa, barahanura, ariko ngo bagarukiriza, ntibakomeje ngo bahita ngo bagarukirizaho. Ariko ngo abantu 2 bari basigaye nabo ngo akibasengera umwuka ubazaho, ngo barahanura, bahanura mu mahema. Noneho ngo haza umuntu aza kubwira Yosuwa yibwira Mose ngo hari abantu 2 ngo bari mu mahema, ngo nabo barimo barahanura. Yosuwa abwira Mose ngo babuze. Mose aramubwira ati, icampa abisirayeli bose bakaba bahanuzi. Nico canezero. Bari muri ubutayu bwa Parani, bakihari, niho Mose yatumye yarobanuye mu bantu 12 baja gutata i Kanani. Ni mu Kubara, turi mu Kubara igice cya 13. Niho Mose yohereje abantu 10 baja gutata ico gihugu. Baragitata ngo bamara iminsi 40 bari muri ubu butayu bwa Parani, aho bita Ikadeshi. Hariho Kadeshi, hakaba na Kadeshi Baruneya. Bari Kadeshi rero niho Mose ngo yatumye abatasi bagenda gutata ico gihugu, bamara iminsi 40 barimwo bareba ico gihugu, bari kuneka ico gihugu. Baragaruka bazanye amakuru, abisirayeli bakiri ngaho Parani, mu butayu bwa Parani aho bita Kadeshi. Niho babasanze babazaniye amakuru, barabwira ati, koko igihugu uko Imana yakivuze niho kimeze, ni igihugu gitema amata n'ubuki. Atariko abantu 12 bagiye gutata igihugu bazana amakuru atandukanye, 2 bazana amakuru atandukanye, 10 bazana amakuru. Bamwe bazana amakuru akivutu, abandi bazana amakuru aremesha. Shuti unteze amatwi, uteze amatwi, shuti ya gusenga everyday, uzwa muri 2, ntukabe muri 10, kuko 10 basitazwa n'ubusa. Abantu 10 basitazwa n'ubusa, kandi abantu 10 n'abantu bafite amano marembare. Abantu bafite amano marembare bakunda gusitara. Abantu 10 rero bazanye amakuru yo guca ivutu, barabwira ati, rero igihugu twagiye gutata ni igihugu cyiza, ariko kirimo abantu bita Abanaki, twe tumeze nk'inziga imbere y'amaso yabo. Ngo abisirayeli bararira, umwana yararira n'umugore akarira.
kubwizo nkuru zabo bantu 10 ariko hagaruka abagabo babiri Yosuwa na Kalebu. Imana ishimwe nari kwifuje kuba nka Yosuwa na Kalebu, ahubwo ati ico gihugu nimba Uwiteka twishimiye ico gihugu tuzakijamwe, tuzabajya nk'uko umuntu ajya umutsima, ico gihugu tuzakijamwe. None ngo Abisirayeli bashaka kwica Yosuwa na Kalebu, Imana irahaguruka. Imana ihagurutse yashaka no kubica. Mose ngo asabira abo Bisirayeli, birangije Imana ibwira Mose ati Mose, uko abantu bivugiye yuko batazagira muri cyo, kuko nyene bari batese Imana igihugu tujana mo kutwiciramo, iyo turekera muri Egiputa. Imana avuga ati rero ico gihugu kizaja muri Yosuwa na Kalebu, batuye ko bazagira muri ico gihugu bazakigeramo, ariko abandi bose batuye ko batazageramo ntibazakigeramo. Ni muri ubutayu bwa Parani. Muri ubutayu bwa Parani, baki muri ubutayu bwa Parani, ubutayu bwa Parani niho Miriyamu na Aroni baravuze ngo Mose yari yarongoye umunyetiyopiyakazi. Miriyamu na Aroni baravuga batari ko se iyi Mana ikoresha umupagani, ikoresha Mose kandi koko Bibiliya avuga ngo yari yarongoye umunyetiyopiyakazi, cyari kizira rero ko yobora umunyamahanga. Ariko Imana ngo ibyumvise itihamagara Aroni na Miriyamu na Mose, yavuga ati mwese rasamburema, mwese ndabakeneye mwihema. Bose bahita bagenda. Imana itibwira Aroni na Miriyamu ati mwebwe Miriyamu na Aroni, mwebwe nivugana namwe ni munzozi gusa, ariko Mose tuvugana mu kanwa ni direct, tuvugana direct. Mwebwe ninza nabiyereka ni munzozi gusa. Aho kanya imibembe ihitiza kuri Miriyamu. Kubera iki imibembe yaje kuri Miriyamu ntize kuri Aroni? Kandi bose bari babigambanye, kandi byari byavuzwe abantu babiri, ni Miriyamu na Aroni. Bavuze ati se kubera iki Imana ikoresha Mose, twere ntidikoresha? Kandi Mose yakoze icyaha yakomeza ikamukoresha, twere ntidukoresha. Kubera iki ibibembe byaje kuri Miriyamu ntibize kuri Aroni? Impamvu bitaje kuri Aroni, Aroni yari yasutsweho amavuta, Miriyamu yari umuhanuzi. Dukiri hano abantu benshi bari kubibembe, bafite ibibembe. Kubera iki? Mwavuze abakozi b'Imana mufite ibibembe, muze mwihane. Mufite ibibembe ko mwavuze abakozi b'Imana. Shimira abantu bagaturika, ndabashimiye, ndi kuri gusenga every day. Nta mugaturika uzabona mu muhanda ari mwaravuga padiri, ntibishoboka. Nta mugaturika uvuga padiri mu muhanda, ariko bakirisitu ni mwirirwa musebya abakozi b'Imana, ni mwirirwa muvuga intege nke z'abakozi b'Imana, ni mwirirwa musebya abakozi b'Imana, kandi mwitwa ngo mwarakijijwe. Ni mwirirwa muja ku mashosho media muvuga abakozi b'Imana nabe. Koko nivyo barabikoze, bishobora kuba bitari navyo, ariko ntabwo ari inkuru yo kuja kwamamaza. Muje no kwibwira abapagani, abantu batagomba kubimenya, kubwira abakozi b'Imana mufite ibibembe, muze mwihana. Miriyamu ako kanya hajeho ibibembe. Aroni impamvu atajeho ibibembe nuko yari yasutsweho amavuta, yari amavuta y'Imana. Hari itandukaniro ry'umuhanuzi n'umukozi, n'umupasiteri n'umukozi wasutsweho amavuta. Hari itandukaniro. Yasutsweho amavuta, yerejwe umurimo, yerejwe gukora umurimo w'Imana. Aroni yarejejwe, yasutsweho amavuta yo gukora umurimo w'Imana. Nubwo yabivuze ntibyamugizeho ingaruka, ariko Miriyamu yajeho ibibembe. Ngo Aroni abibonye abwira Mose ati, yahise abwira ati Mose, yabwira ati Mose, mwami wanje udukureho utubabarire kuri iki cyaha, ndagusabye ntabe nk'ikivutse, nk'ikintu gihwereye. Saba Imana imukize. Imana Mose ngo asaba Imana. Imana ibwira Mose ngo iyaza kuba yavumye umuntu mu maso, yari kuje inyuma yaho mutuye. Ngo Miriyamu, Imana itivuga ngo fata Miriyamu umujane nyuma yaho mutuye, mumwugaranireyo amara iminsi 7. Biravuga ngo ntibahagurutse, igihe cyo guhaguruka cyari kigeze. Kuko iyo bahagarara iyo cyagicu cyaramanuka, iyo kimanutse ntigikomeze kigende, bahita bamenya ati Imana nahiyemeye kudutura, bahita bahatura. None bamara gushinga bakabamba amahema. Iyo bamba amahema ni ukuvuga ngo mu majyaruguru iburasirazuba haje umuryango wa Yuda n'uwa Zebuloni n'uwa Simiyoni. Noneho mu burengerazuba bwajyo
hajaho umuryango wa Efurayimu na Manasi na Manasi na Benyamini nibo bajaho. Noneho mu majepfo haje umuryango iyo bacumbika, haje umuryango wa Reyubeni cyangwa Rubeni na Simiyoni na Gadi. Noneho aho bita muri Ruweste haja umuryango wa Dani na Asheri na Zebuloni. Uko niko bacumbika. Ariko iyo bahaguruka, iyo cagicu cava kwihema gikazamuka, Abisirayeli bahita bahaguruka. Umuryango wabanza imbere wari umuryango wari uhagararo na Yuda. Yuda niwe yaje imbere, na Zebuloni na Zebuloni. Umuryango wari uyobowe umuryango uyobowe na Yuda na Zebuloni. Abo nibo bagiye ari bo baje imbere. None hakurikiraho umuryango uyobowe na Reyubeni cyangwa Rubeni na Simiyoni na Gadi. Noneho ubwa gatatu hahaguruka ihema ry'ibonaniro n'Abalewi aribo batambye. Noneho ubwa nyuma hahaguruka umuryango wa Dani na Asheri na Nafutali. Nibo bahagukora uko ihema yo ryahaguruka niko byagenda. Noneho bari muri ubu butayu, bakiri muri ubu butayu niho Miriyamu na Aroni bakoreye kino cyaha. Miriyamu baramukingirana amara iminsi 7 akingiranye. Kubera iki? Kubo kuvuga. Inshuti uteze amatwi, ntabwo wemerewe nk'umukirisitu kuvuga umukozi w'Imana. Aho ikintu wemerewe no kumusengera, nubwo yaba yakoze icyaha, no kumusengera ngo Imana imuhe imbaraga. Umuntu aririmbye indirimbo avuga ngo numva umukizambwira ko mbuzi imbaraga ngo uyu yari umupasiteri yaririmbye indirimbo. Yari umupasiteri bari baramutumiye mu giterane shivuga butumwa, akabwiriza ubutumwa, nyuma agataha mu hoteli. None bamugambanira abantu bo mu hoteli, binjiza indaya yinjiramo indani irihisha. Pasiteri asinziriye ajyamye, ya ndaya kuko atayibonye iraza irasesera ija mu gitanda. Pasiteri ntiyamenye ibyabaye, ubwa mbere yibagije ko ari inzozi. Pasiteri nyuma yaho biramubabaza cyane, aja kure y'Imana arababara. Niho amaze kugaruka, amaze kwihana akagaruka, niho aririmbye indirimbo aravuga ngo numva umukiza ambwira ngo ampe imbaraga ngo nje musenge iteka. None aravuga ati imbere ya ntebe nzahagarara, yaba abantu bose nabwiriza mbajanye ari umunyago. Nshuti uteze amatwi, ntukavuga umukozi w'Imana, wemerewe kumusengera. Ntabwo ari kuvuga intege nke. Ese papa wawe na mama wawe bimeze neza? Nta tuntu duhora tubaho dutari twiza? None se uhita mu muhanda ukaja kubwira abantu mu rugo uko bimeze? Niko bimeze. Ntimugashire imbere, ntimugashire mu muhanda abakozi b'Imana, muje mubasengera. Ntago byemewe kubavuga, kuko nubavuga hazaho ibibembe. N'ibibembe mu buryo bwo mu mwuka. Abantu benshi bafite ibibembe mu buryo bwo mu mwuka gusebya abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana nabo gusengera, nabo gushigikira, nabo kuzamura amaboko. Kwa kundi Mose bamuzamura amaboko, Huri na Aroni bamuzamura amaboko, bamara kuzamura amaboko Abisirayeli bakanesha. Muze mubasengera Imana, ntimukabasebye. Muhindure. Ubu muri iyi minsi nibyo bivugwa, nta kindi. Ni ukuvuga abakozi b'Imana muvuga intege nke zabo, ariko ntimuvuga imbaraga zabo, ntimuvuga ibyo bashoboye. Hari ibyo bashoboye, mubasengere. Benshi mufite ibibembe byo mu buryo bw'umwuka, ko muzashaka abakozi b'Imana babasengere, muvuga ngo Imana itubabarire. Twavuze abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana nabo gusengera, mubasengere. Umutwaro ufite niwo gusengera abakozi b'Imana. Ugaza usengera abakozi b'Imana ngo Mana shigikira, abaha imbaraga zo kunesha ibyaha, abaha imbaraga no kubasengera, ntabwo ari kubasebya. Kandi nubikora Imana izaguha umugisha. None bavuga ngo muri ubu butayu bwa Parani, bakiri muri ubu butayu bwa Parani niho ngo bidotombye. Niho bidodombye muri ubu butayu bwa Parani, ngo bidodombera Mose. Kubibagoye Imana ibateza inzoka zirabajya muri ubu butayu. Muri ubu butayu bwa Parani baho nibazo bikomeye cyane.
muri ubu butayu bwa Parani bwabaye ubutayu bukomeye cyane, n'ubutayu bukomeye. Iyo umukristo ari mu butayu bwa Parani aho n'ibigeragezo bikomeye, ushobora kuba uri mu butayu bwa Parani, ariko humura, nubwo mu butayu bwa Parani uhumure, uzatambuka. Bakiri muri ubu butayu bwa Parani niho Mose na Aroni bakoreye ibyaha. Bakiri muri ubu butayu bwa Parani Abisirayeli ngo babuze amazi, ngo babuze amazi, Imana ibwira Mose ngo abwire igitare kizane amazi. Mose na Aroni barangije bahita bagenda kubita ati jewe, kwa kuna abantu babikubita mu gatuza, ati jewe nkoreshwa n'Imana, ati jewe abantu bikubita mu gatuza benshi, niba unanteze n'amatwi wikubita mu gatuza watandukanye n'Imana. Mu bintu bituma umuntu atandukana n'Imana n'ubwibone. Ubwibone nicyo cyaha cya mbere, nicyo cyakuye Satani mu ijuru. Satani mu ijuru cyamuvanyemo, ntabwo yishe, nta nubwo yasambanye, ahubwo ikintu cyakuye Satani mu ijuru n'ubwibone. Ubwibone bivuga ngo ubwibone bwitangira kugwa. Nuza wibona ngo urashoboye, uyu utandukana n'Imana. Nunakoreshwa n'igitangaza, bivuga ngo nuza ukoreshwa n'Imana, uzuva ngo ndi umushumba w'imburakimazi, ndi umugaragu w'imbura mumaro, nurageza gukoresha ibyo byose bitangaza. Ntuza wikakaza, ntuza ngo wabikoze, ni Imana ishime kuba yagukoresheje, ariko ni Imana yagukoresheje, ntabwo ari wowe wabikoze, ni Imana yabikoze, ariko unyuze muri wowe. Ntuza wikubita. Rero Mose abwira ati jewe na Aroni twabakurira amazi muri iki gitare. Noneho Mose ntiyabwira igitare ngo kiza, Imana yambwiye ngo abwire igitare kiza. Kubera iki? I Horebu Imana yabwiye Mose ngo agikubite, ariko hano Imana yamubwiye ngo abwire igitare kizana amazi, warakubita ngo haza amazi menshi. Abisirayeli baranywa amazi, inyota irashira. Imana irangije ibwira Mose na Miriyamu, irabo ngo Miriyamu na Aroni, ndahiye ukwera kwanje, nari narabasezeranye ko muzagera i Kanani, ariko kubika icyaha mukoze ntimuzagerayo. Kubera iki? Dusubiye inyuma gatoya, iyo usomye mu Kubara igice cya 11, Bibiliya ivuga ngo Abisirayeli bahaguruka, ngo bahagurukanye n'abanyamahanga. Numiwe somye amagambo, Abisirayeli ngo barahagurutse, ariko guhaguruka n'abanyamahanga bikivange, bahagurukana nabo muri uru rugendo. Abanyamahanga bikivange ngo batangira kwifuza inyama, bifuje inyama. Aha ni ibintu bikomeye. N'urugendo twavuze ngo urugendo rw'Abisirayeli cyo kimwe n'urugendo rwo muri iki gihe, bari mu butayu. Muri iki gihe turi mu butayu, kandi muri ubu butayu no mu rusengero, muri ubu butayu turi mu butayu. Muri ubu butayu rero turimo harimo abanyamahanga bikivange bari mu rusengero. Hari ibintu barimo barifuza, hariho ibintu barimo barifuza, ariko nshuti uteze amatwi, nimba uri umukristo ntukifuze ibyo abanyamahanga barimo barifuza. Barimo bifuza kumera nk'abandi bose, barimo bifuza ko bamera nk'abandi bose, barimo barifuza kwambara nk'uko abandi bose bambara, barimo barifuza nko kunywa nk'uko abandi bambara, barimo barifuza kuja mu bintu byose, ariko bakristo ari ibintu bemerewe n'ibintu batemerewe. Ngo bifuza inyama, Imana ibaha inyama. Ngo abantu ngo bagishizeho inyama, bashizeho amenyo, ngo abantu bifuje inyama bose barapfuye. Bose bakishizeho ngo umuriro bahise bapfa bose. Abantu bagize bifuje inyama. Kubera iki? Kubera bari bifuje iby'Imana idashaka. Cyo tuteze amatwi gusenga every day. Ntukifuze iby'abanyamahanga, abanyamahanga nk'uko abandi bose. Ye kimwe ngo umwami Nebukadineza yashyizeho itegeko yuko abantu bose bagomba kuramya ikigwamana ciwe, ariko Shadaraki na Meshaki na Abedenego ntibaramisha ikigwamana. Baja kubarega, ngo abahamagaye yarababwiye ati Shadaraki na Meshaki na Abedenego, jewe itegeko ntanze ninde atashobora kurishya mu bikorwa. Arababwira ati nk'uko abandi bose bagifukamira nibavuza mwikubita imbere ntacyo turi bagira, ariko bamubwira ngo nimba Imana twizeye ibasha
kudukiza uyu muriro mu wadukangisha, ariko nibwo itadukiza ntidushobora kugira kubararira. Rero ikintu cisha abantu muri iminsi nkuko abandi bose ngo nabandi barabikora, ngo ese abakirisitu, ngo ese abasengera hariya, ngo ese abakirisitu. Oya, Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ni Bibiliya. Ko cyo Bibiliya kubwiye ti yanje uteze amatwi gusenga every day. Ikivange cy'abanyamahanga, ikivange cyagukanye n'abise bifuje inyama, n'abandi ngo n'abise rero baratanga kubyifuza. Ntukifuze y'abanyamahanga, Imana iguhumugisha cyane. Abisirayeli bari muri ubu butayu, Mose na Aroni bakora icyaha bari muri ubu butayu bwa Parani. Bakoze icyaha muri ubu butayu bwa Parani, niho Imana yabwiriye Mose na Aroni yabwira ngo nari narabasezeranije ko muzagera i Kanani, ariko ntimuzagerayo. Bavuye muri ubu butayu bwa Parani binjiye mu butayu bita ubutayu bwa Zini. Ubutayu bwa Zini niho bita hariho Kadeshi Baruneya. Kuva Abisirayeli bavuye muri Egiputi kugera ahantu bita Kadeshi Baruneya bahagenze imyaka 2. Muri ubu butayu bwa Zini bamazeho 38. Ibi nushaka kubisoma uzabisanga mu Guteka kwa 2 igice cya 2 ku murongo wa 13 n'uwa 14. Uzasanga haya makuru bavuga ngo uhereye igihe twaviriye twashikiye muri Kadeshi Baruneya kugeza igihe twavuye Kadeshi Baruneya dukaja bakambuka ni imyaka 38. Muri utarere bwa muri ubutayu, sinazanye ikarata nayo kuzana ikarata nkabereka ukuntu bagiye banyura muri ubutayu bwa Zini. Bamazeho imyaka 38. Bageze muri ubutayu bwa Zini niho Miriyamu yapfiriye. Muri ubutayu bwa Zini bakigera Miriyamu niho yapfiriye. Muri ubutayu bwa Zini niho Aroni yapfiriye, niho Imana yabwiye Mose ngo azamure Aroni ku musozi. Ni muri ubutayu bwa Zini. Muri ubutayu bwa Zini niho Kora na Datani bagambaniye Mose. Niho n'isi yabamiriye, ni muri ubutayu bwa Zini. Muri ubutayu bwa Zini niho habaye kunaga kw'inkoni ya Aroni. Muri ubutayu bwa Zini babuzungurutseho imyaka 38 kuri uyu musozi wa Sinayi. Yuso mu Guteka kwa 2 igice cya 2 umurongo wa 2 haravuga ngo Imana ibwira Abisirayeli ngo igihe mumaze kuri uyu musozi ukirahagije ngo nimucamike cyangwa ngo nimucamike. Bari kuri uyu musozi bazunguruka imyaka 38. Bibiliya yavuze rero bari muri ubu butayu bwa Zini. Imana irabwira Abisirayeli irabwira ngo none uhereye umunsi mwambuka umugezi Zeredi. Uhereye igihe Abisirayeli baviriye bashikiye muri ubu butayu bwa Sinayi cyangwa muri ubu butayu bwa Zini Kadeshi Baruneya ni imyaka 38. Imana irabwira ngo nimuhaguruke mwambuke. Abisirayeli nuko bambutse muri ubu butayu bwa Zini. Niho na Mose yapfiriye. Imana yarabwiye Mose yandika urupfu rwiwe akihari. Imana yarabwiye ati rero Mose nakubwiye yuko utazagera i Kanani. Mose yasenze inshuro 3. Uziko Mose yakunda gusenga, yazamuka umusozi agasenga iminsi 40. Yazamuka umusozi asenga iminsi 40. Imana yarabwiye ati ntabuzagerayo. Asubirayo bwa 2. Imana yarabwiye ati bwa 3 irambwiye ati Mose kuri iryo jambo ntuzongere n'umunsi wa rimwe kuvuga iryo jambo. Nakubwiye kutazagera kuzaharebesha amaso. Imana yarabwiye ngo zamuka umusozi bita Abarimu, ku musozi bita Nebo. Imana imwereka Isirayeli hamwereka, ariko atageze iramwereka, imwereka ingabano zose iramwereka. Imana yica Mose iranamwihambira. Kubera iki? Mose yaza kuba hari imva aba yarahindutse ikigwamana. Imana niyo mpamvu yamuhishe. None nyuma yaho, nyuma yuko Imana Mose mbere yuko apfa, Mose yarasenze abwira Imana rero Mana wamwiye ko ngiye kuzapfa, ariko Imana gusabye robanura undi muntu azayoba bano bantu. Imana ibwira Mose ati Mose rero fata Yosuwa umusengere impwemu cyangwa umwuka uri muri wowe yinjire muri we. Nuko Mose yasengeye Yosuwa muri ubu butayu bwa Zini. Noneho nyuma yaho Mose aza gupfa. Mose amaze gupfa, Imana isanga Yosuwa bakiri muri ubu butayu bwa Zini, bakiri ku rugabano ahantu bita Mowabu. Niho Imana yasanze Yosuwa, iravuga ati Yosuwa we
uko nabanye na Mose niko nzabana nawe. Iramubwira ngo kandi mu minsi usigaje yo kubaho nta muntu umwe azaguhagarara imbere. Niho yabwiye yongera amubwira ngo umve Yosuwa, ngiye ntangiye gutangira kugukuza imbere y'Abisirayeli bamenye ko ndi kumwe nawe. Nyuma yaho nuko bambutse bagira mu gihugu cy'isezerano, Imana ibaho umugisha. Shuti tuteze amatwi, twavuga urugendo rw'abisi, twavuze ahantu 12. Ushobora kuba ukirira Amasesi, ushobora kuba uri Sikoti, ushobora kuba uri muri Etamu, ushobora kuba uri Piyahoriti mu rugendo rwawe, ushobora kuba uri Shura, ushobora kuba uri Mara, ushobora kuba uri Elimu, ushobora ukaze mbere no muri Sini, ushobora kuba uri Refidimu, ushobora kuba uri kuri Sinayi, ushobora kuba uri ugeze ahantu mu buryo bwo mu mwuka, ugeze ahantu mu butayu bita Parani, ushobora kuba uri no muri Zini, muri ubutayu bwa Zini. Ukomeze usenga Imana, nturambigwe, ntucike intege, ntiwitotombe, ukomeze usenga Imana. Imana izageza mu gisezerano. Cyo twubifuriza nuko muzagera mu ijuru. Imana bamugisha. Shalom shalom shalom. Edouard, reka tugushimire, atugejeje ijambo ryiza cyane. Umukristo w'umunyabwenge ni byinshi cyane yakuramo. Kwihangana, kuko urebye mu gihe turimo ubu ngubu turi mu butayu, kuko abakristo benshi bahura n'ibigeragezo, ubukene, kugeragezwa mu kazi, bakisanisha n'abisi bakaba nk'abisi. Rero we mukristo waduteze ikiganiro, itonde utazaba nka Miriam na Aroni, ukazapfira mu bukene, ugapfira mu busambanyi, ugapfira mu nzoga n'ibindi. Rero Edouard, dusoreza ikiganiro, wasenga tugasoza. Akoze cyane Imana igumugisha. Mana tugushimiye kushoboye byose. Dusenge buri wese duteze amatwi, umuha imbaraga zo gushobora gukomeza muri uru rugendo rw'ubutayu, azarurangiza amahoro, azinjire mu gihugu cy'isezerano. Cyo dusengeye abantu duteze amatwi nuko bazagera mu ijuru. Cyo dusengeye abantu nuko batapfira muri ubu butayu. Ubutayu ntibaze babupfiremo, ariko baha imbaraga zo kunesha, zo gukomeza uru rugendo, kuko urugendo ruracyari rurerure, kugira ngo azarusohoze amahoro. Tugushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu, amen. We rero warudukurikiye, turagusaba gukanda subscribe, ugasangiza kino kiganiro n'abandi bantu, abashuti bawe, umuryango wawe. Ni byinshi birimo bakuramo by'ingenzi. Rero Imana ibarinde, ikiganiro naho ubutaha. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.